Bog svima, ja sam Artur. Pozovite za mene. Glasajte za mene na broj 01. Našalim se, dolazim iz Rusije i eto, bavim se plesom. Jurica Kavran, 20 godina iz plesnog kluba Spir. Ja sam Tihana, imam 18 godina i obožavam plesati. Ja sam Patricija Herceg, isto imam 20 godina i bavim se plesom i studiram ekonomiju. Dobro. Artur, što zamjeraš Jurici na turniru? Na turniru? Pa svaki put uzima četkicu za cipelu moju. Jurica, što tebi Artur radi? Pa ne zamjeramo ništa. Stvarno. Smeta na podijumu. Odlična osoba, plesač, bez zamjere. To stvarno misliš ili? Stvarno. Pozitivno. Slažem Evo, recimo, se. meni se jako sviđa kako je Tihana u zadnjih godinu dana organizirala sebi svoj život i vrijeme. Kako je stigla uklopiti, budući da, ne znam jel se znaju, neki ne znaju, Jurica je zadnjih 9, 6, 7, 8 mjeseci živio u Zagrebu i Tihana je svaki tjedan dolazila u Zagreb unatoč školi i unatoč pripremama za maturi i ja mislim da ja to ne bi mogla. Jedan aplauz za Ne, Tihanu. stvarno. Bravo! Super. Bravo! Jel ti imaš takvo mišljenje o Patriciji? Naravno. Da, mislim stvarno da je odlična osoba i super se slažemo i nemam nikakve zamjerke. A što misliš o njoj kao plesačici? Pa mislim da je odlična plesačica i jako dobra konkurencija i na tome sam joj zahvalna jer tak mene gura dalje. Jurica, na čemu si ti zahvalan? Ne daj ispočetka. Za Juricu. Pa jedna dobra stvar kod Jurice da kad smo zajedno na turniru, da ajmo reći smeta, u smislu kao na parketu konkurencijski, znači ona gura se, sportski mislim u dobrom smislu. I to je baš dobra motivacija, ne možeš stati kad plešeš jer ono, moraš dati 100% od sebi da bi... Neko ti je za petama uvijek. Da, je on to sve sad spesio. U jednoj riječi, Patricija, opiši Juricu kao plesača. Standardist. Standardist. Artur, ti ćeš reći za Patriciju. Za Patriciju? To je teško. Neopisljiva. Neopisiva. Neopisiva. Ekspresivna. Ajde za Tihanu. Mogu ja, imam ja. Ajde. Neponovljiva. Opa, kaj se častite danas. Je li lakše kada vam je konkurencija u istom klubu ili ne? Pa je, jer znamo koliko oni treniraju i oni znaju koliko mi treniraju. Koliko mi treniramo. Sada ide okršaj Titana, zaplesat će s tuđom partnericom. Jeste spremni? Jesmo. Daj malo entuzijazma, Jurica. Idemo. Šta trebamo reći? Hvala vam što ste nas gledali i pratite nas na Instagramu i Facebooku Hrvatski sportski plesni savez. I nas sve. A i osobno, da, nije reklama. Podavate broj na 0606.